station. Wala mga BFM jammers, hope ni Mnandi, hope ni Krere. This is DJ Caretaker on your radio. It's a commercial radio station. Wola BFM jammers, wola. Kwese mapoze no kwese bumya meninyayan sanang la lele wemsana la malumu babona wemsana la malumu kalupele Yasinvusele balali benkundla ye-BFM radio station ngumbonga kwadla mina DJ Caretaker sobuyile ke emsakatweni kwayo ke i-BFM sitabe sina ngcociswano na hlonishwa lomkhulu lo lapha ke mhlamba yathi inkundla lo bukete buqopho phinze futhi abe director ke weMbangave Arsenal osiphathele ke tindzaba letimnanzi okumnanzi kakhulu ke namhla sinayi la eceleni kwasemsakatweni mntana Nkosi siyamvusela emsakatweni ninjani siyabonga siyaphila kakhulu sibonge ukuthola leli thuba nguMbangave Arsenal phinze futhi ngibe uqopho wase eMbangave ngisho nje ngimile ngibukele leli cembo laseMbangave director walo ngithi nje angivusele ku BFM umsakazo lesinawo emhlamba yathi inkundla ngithi Nkosi yami angisho nje ukuthi kusasa siya kaMondiki la siya uma awards full siyothola ima presentation ethu kulandzela ukuthi Mbangave Arsenal wakhona ukuthatha ileague yakazonali kaMontiki siphinde sibonge kakhulu nakuMontiki ukuthi akhona nokusicocela abantwana Nkosi yami abantwana bangathikhanzi sebentana lokunye bathikhanze babhizi ngebhola sithi nje sibonga kakhulu lapho sitawucela nje Nkosi yami ukuthi nemsakazo Nkosi yami mane Nkosi yami usibambise lapha nalapha kusasa nje vele sesiyakhona siyothatha ema-award sayithatha ileague saba number 1 futhi ke nemathuba ekunyukela ka promotion sesivele siyenyuka siya ka promotion lokusho kona ukuthi cha i-team yatimisela kakhulu ngithi nje angibonge kakhulu lapho siyabonga kakhulu ke mntana Nkosi tindzaba letimnanzi ke letisho kona ukuthi cha sive sasemhlamba yathi sibhizi kakhulu kasenjetwa ke balalela siyabonga mntana Nkosi leli thuba nje losiphelo na emsakatweni siyakucela ke mntana Nkosi wendlulise emavi ekubonga nemavi ekukhuthata esiveni sasenkundla nasemhlamba yathi cha ngithi nje angibonge kakhulu ngiphinde ngikhuthade naso sive sasemhlamba yathi kusibambisa size sifike kulesi sikhathi ngoba cha besisolo nje impela nabo badlali sibona ukuthi Nkosi yami balalela nalesi kushoke etimini sithi nje cha sibonge kakhulu Nkosi yami ukuze sifike nalithuba nali lesiliphiwe ngilona nguMontiki Nkosi yami ukuthi asigcinele bona abantwana bangaze bacabange lokubi siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu mntana Nkosi ke kude mhlawumbe lungakwendlulisa lokutawudzinga sive senkundla ke manje sale sendlula kutemidlalo lokutawudzinga nje sive senkundla lo ungakuphathisa kuleso sive sasemhlamba yathi inkundla cha sive sasemhlamba yathi inkundla ngingacela nje ukuthi singakhuthata abantwana bathi busy ngebhola ngoba kunengi lokwenteka kukhanze ukuthi umfana sangacabanga nemetidzakamiva nekugange emakhaya kanzi nakacitha situnge ebholeni uyakhohla agcina afike ekhaya maybe adziniwe akhanze ukuthi ebesolo acitha situnge ngebhola kube angafika ekhaya afike alale vele ukhathele kungaze acabanga lokunye usino cha yathi mina ngaze ngihambe ngiyoganga so ngithi nje ngikhuthatha sive sasemhlamba yathi ukuthi kuyinto lenhle lo futhi ke ngifisile ukuthi nalamanye amateam ngoba sinawo la emhlamba yathi inkundla angayithokotela lento ya Montiki lo inkampani ledvutane nathi ilami imango ufisile ukusibambisa nangale youth vele ngisho nje ukuthi sibonga kakhulu enkampaneni ukuthi nayo ikhona ukusicocela abantwana kungaba ngilokho siyabonga kakhulu mntana Nkosi hayi qhubeka nisebenze lokuhle enkundleni siyajabula kakhulu kuva leto tindzaba lenisiphathele tona sibonga kakhulu mntana Nkosi sibonga nje leli thuba losiphelo siyabonga Dlamini cha asibonge kakhulu Nkosi yami sibonge kakhulu ka BFM umsakazo siyabonga haleluya siyabonga sale kahle webalaleli bese niphathele nje leto tindzaba ke sinemntana Nkosi ke leto letincane sesitawu
vele sende njalo nathi simhlabanyathi inkundla. Siyabonga ke balaleli nende lokho lokufanele kwendiwe. Montigny uready kusita nathi sibeni ready ukuthi asite. Nisale kahle ke balaleli benkundla yesiteshi sase BFM.